Akbay na nga mangrugi tayo, agatendance tayo mampailahin kakabsat. Nawagat dagiti lugar nga nagapuan nyo, mabalin, pumalakpak kayo, katibaga tayo iti praise the Lord. Dagiti kakabsat nga nagapuy, Jai Kilborn, kuna naman praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dagiti kakabsat nga nagapuy, Jai Cricklewood, pumalakpak kay ma. Dagiti kakabsat nga nagapuid to Nis Den kan Harless Den pumalakpak. Dagiti kakabsat nga nagaput hakni. Special guest tayo. Kastamat kakabsat dagiti kakabsat nga nagaput Jen Kanintang pumalakpak. Hallelujah! Nagbagi Apo madaydayaw itinaga na kakabsat, and Jesus is the reason for this season. Yes. As we are celebrating the Christmas celebration tayo kakabsat nga kunada nga daytoy kano iti panakayanak ni Apo tayong Kristo, do di tayo amo iti date kakabsat nga i-celebrate tayo ka nagragragsak tayo para iti Apo. Amen. Dawatak ka ni Sister Honey. Mangibasa nga rod kakabsat, ti may isa nga verse. Isaiah 9 verse 6. Naipasngay kada tayo ti may isa nga ubing. At da ubing a lalaki ang naited kada tayo. Kat isunto ti mangituray kada tayo. Maawagan to iti nakaskas daaw mangbagbaga man nakabalin a Dios. Agnanayon nga ama, prinsipe ti kapya. Amen. Mangkanta tayo nga rod kakabsat. Kat mangipa ay Mangkanta tayo may isa nga kanta kakabsat. Ayaban nito dito ay ni Sister Annalyn nga isod mangidalan kada tayo iti panglukat akararay. Dalan na tayo ni Sister Lingling iti kanta kakabsat. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, kanta tayo nga rin kakabsat. Come on and celebrate. Celebrate tayo. Ipanakaya na. Diyos tayo. Amen. Yes. Come on and celebrate. He's giving from love. We will celebrate. Just the hand of God to love us and give us love. We'll shout the praise of King. We'll give it to you our offering.
Diyos, kaming kubuan, kinimbag, kinamanagayan. Agyaman kami apo, iti dahito yung agundaway, may manin apo, nagtipon-tipon, tapitikas na mga iday tayo, itinagan mo. Agmay sa kami apo, ng mga iday tayo, itinagan mo. Tinagan ni apo may na Jesus. Lord, agyaman kami. Saan lain iti dahito yung agundaway, apo, iti pagyamanan mi. Manipod pa iti January 1. Ingana tatta apo. Agyaman kami kadigiti bibiyag tunggal may sa kada kami. Saan lain nga kami nga nagtitipon Lord God, but also dagiti agbuy-buya o magipag tatarabay kada kami apo. Iti dahil nga live streaming mi apo. Agyaman kami ti kinaimbag mo iti sa tunggal may sa kada kami. Lord, inyakal na kami apo iti saksakit. Thank you, Lord. Agyaman kami apo iti healing. Yes. Aldaw-aldaw apo. Yes. Ado dagiti na maramramdaman mi kadagiti pagpagimi. Kapunta saan kami nga mububing no dikit di adan dagiti edad. Ngam apo agyaman kami iti ayat mo kada kami. Yes. Agyaman kami apo iti imam nga man nakabalik. Yes. Apo. Nga isu iti mang tataraway sa tunggal may sa kada kami. Nga isu apo iti mang taptapaya kada kami. Lord, agyaman kami apo dumteng iti aldaw nga saan kami nga DJ nga weak kami. DJ maidadaon kami apo. Agyaman kami tasika iti mangilif-lif up kada kami apo. Lord, saan tayo nga binaybayan dagiti anak mo. Saan mo kami pa nga binaybayan apo. Agyaman kami apo dagiti peace. Iti wayawayang iti pain mo kada kami. Lord, agyaman kami kadagiti kinadakkel iti pusong inted mo kada kami apo. Sika apo iti managayat kada kami. Sika apo iti nang DJ ayat mo nga inted mo kada kami ket nagdakkel. Isu apo nga diti nga ayat mo apo ket isumedlaeng iti maipapaay mi iti sabali nga tattao. Amen. Di pa nakaawat mo kada kami ket isumedlaeng iti tided mo kada kiti sabsabali nga tattao. Kada kami nga tipon-tipon na Lord God. Agyaman kami ta you gathered us, O Lord God, in one accord. You gathered us with love and unity. You gathered us with your peace. Lord, madaydayaw ka apo, madaydayaw ka. Agyaman kami apo iti presensya iti dahil tinagundaway apo. Lord, saan mi nga mai-declare iti may bubus apo iti ragsak mi iti sabtyo iti dahil tinagundaway apo. Tadi naman nga papanan mi apo ti presensya mo Diyos. Ti Espiritu Santo apo kit umay kada kami. Lord nga makikaadda kada kami. Agyaman kami iti mabusbus nga ayat mo. Iti presensya mo apo. Madaydayaw iti nagan mo. Lord, subit mi apo dahil aramid mi kita. O kit apo ti tinagan mo apo iti maidaydayaw. Apo, i-lift up mi met apo iti you anointed woman of God today. Lord, sika apo iti mang open kaligiti puspuso mi tapno dayti maiburay-buray nga sasaw mi ti dayto nga gundaway apo ket sumagipsip man iti puso mi sumagipsip man panpanunot mi apo ngay sumanen apo itakkel iti pamathimiken ka Lord sika ngarud apo iti mga rakop kada kami. Yes. Lord, arakupin na kami apo iti arakupin na kami apo. Sa tunggal may sa Lord. Itinaga ni apo mi Jesus dawaten mi amin dagitoy. Kiti aming aramid mi apo. I-commit mi ken ka. Kasi ka apo di may daydayaw. May daydayaw tinaga ni. In Jesus name we pray. Amen. Yes. Thank you, Lord. Nakasagana kayo kading kakabsat nga agtayo ti Apo. Amen. Nung ibasak mo pa yung ultimate nga verse kakabsat, ijay dagiti Salmo 150 verse 6.
Idaydayaw yu ti Apo, dakay amin as ibibiyag a parswa, madaydayaw ti Apo. Pit ayabak man nga ti music ko nga iso ti mangidalan ti praise and worship. That's good! Nakakalagan sa kanti anak ni Diyos. Yan ang talaga. Yes, you know, nakita kakasal. Ang sana open lang magmag natin ang sana. Nalimatag na, nalimatag na. Talaga na nagrag sa kanti anak ni Diyos. At glorious. Woo! Hallelujah. Ayan. Amen. Yes! Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, flying o'er you, citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yes. Father God, as you said to come, all ye faithful, and we know it ourselves, Father, that we are so faithful. So you deserve it that we come to adore you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and
Kasi kakat nagbalingkaw, God. Lalasag mo, God, Lord Jesus. Kasi kada kami, God. Tapno maibagaw, God, Lord. Nagyamang kami. Kasi kakat naiyanak ka, God. Yamang kami. Anak noon, apo, tigasat. Apo, tipus-puso niya, God. Yamang kami, God, Lord. Kasi kami, God, pinili na kami. Nagluwa na ako tigasat. Nagluwa na ako ipinagayan. Puso niya. Yes. Tinapnuan na ako maglulungkya sa ako kapag ikaw, God. Madimi ako, maikumpara, kinapat ng tibubo. Dumapo, nada kami ingka. Agyamang kami kasi kami ako, ikababa na, ano kadlon. Kababa ng kami pa'y, ikababa na, tibubo nga po, nada kami. Nagbibiyag kami ingka ng Jesus. So, agyamang kami, God. Agyamang kami. Agyamang kami, Lord. Tigil na siya. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world and sin and error find till He appear in this soul fell His word. A thrill of hope, the very soul rejoices for yonder praise, and you and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error find till He appear in the soul fell its words. A thrill of hope, the very soul rejoices for yonder breaks, and you and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Amen. All night divine. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Yamang kami ako, kaya ko na kami, God. Yamang kami. Hallelujah, Jesus. Ang kasat, ito yung magdaan na nilay. Makakaya yun, last na kanta. Amen. Yes. Amen. Woo! It's been the Christmas.
2021. Yaman kami tinagado apo, napalpalabas apo. Pagsubok nga ang mumi. Kasi kaapo ti agdalata kada kami. Katawan apo ti makasagid ang yaman rin. God. Talaga apo man nakabalin ka, Diyos mo. Man nakabalin ka katagya. Magamit ayat mo, bakit may sa kada kami. Trust me, maaming king ka, tingaramit ni God. So let me pray. Amen. 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 Madaydayaw iti apo kakabsat. Amen. Can I hear a loud amen? Amen. Glory, glory, glory to God. Glory to God in the highest. Hallelujah. We bless you. We bless you, Lord God. We thank you for your presence. Kad ayatan nga kakabsat iti dayti nga gundaway. Tiyempunan kakabsat tapno niti kastakat isagana tayo dagiti puso, rik na panunot, nakam, anya kadipay kakabsat ti mabalingay isagana tayo para iti panagdengeg tayo iti sasaw iti apo kakabsat iti dayti nga oras. Ket kuman kakabsat nga ipakaam mo wenno iyam mo kada tayo dayto agsaw kada tayo ti dayto nga aldaw. Yeah. Okay, so daytoy agmensahe kada tayo ti daytoy nga aldaw kakabsat ket naiyanak ijay pitumbayog mayan tuktarla Philippines February 2, 1968 nga madapay may sa isang celebrar mi nga birthday na December 12 apa na ganaw December kamuman ta doble okay and she's married to her husband, of course, Brother Arwin Baylon, for 22 years now. Wow. And she begot Brother Axel Baylon. Extended. Okay, so patakdarakon kakabsat. Ano makikita? Kaya ko nga patakdaran kakabsat. Nagmensay ka na tayo tinayting daw dawatan man nga tumagdar tayo kung palakpakan tayo manitiyak. Sister Hanileg G. Baylon. Amen. Thank you, Lord. Nagita ko na kaya introduction. Amen. Madaydayaw iti apo ti paminsan pa ang gundaway. Ikablaw kumad iti naimbag kanarag sa unay. Nga parang isilibrar tayo iti Pasko. Kada iti kakabsat mi ta Amerika, iti kakabsat mi Pilipinas, at Europe. Pitong bayog. Pitong bayog, ay! Dalimong bayog. Ilocos, kada nagtiman nga suli iti lubong. Kapakadanunan dayto nga minsay iti apo. Mamatiak nga dakto teramidan iti apo ti daytoy. Nga kanito kada gitoy nga aldaw. Amen. Dayto nga mensahe kakabsat ket kanayon tayo nga mag-adya ka mo nangegyon nga dayto ket kabalbaro nga revelasyon iti apo kanya. Dahil kat na isagana pa lang iti napalabas sa tawon iso naluto ato yan, nalinay pa yung mga naksan. Pagkitas pa nakalinay nga min iti kakabsat, iti napalabas nga tawon iso di napadasan mimot iti nasagid kadag iti saksakit. So nga hanga na tuloy nga mamukan pa siya kakurana dyan in his time. There's always a perfect time. Kakurana dyan. So all things beautiful in his time. Dilaunay ka. Alam ka. Hindi nga rin di mensahe tapno kastakat. Ado dagiti mabindisyonan. Mamati kami kakabsat. Ano, hamo pa inawat ni Apo. Dito nga daw, manggaganda ito nga mensahe. Amukan pa chik hangkag duadwan. Awatin ni Apo iso ti manumbot. Amen. Amen. Ti paulo na kakabsat. Iso dito, ikunak ijay. The portrait. Iminikan mi iti elaboration na tapno kastama taro saan. Ano dito nga ladawan? The portrait that was not valued. Dahil ladawan saan nga naikan iti importansya kung saan nga naikan iti patay. Dito ay kakabsat, inalak manipod iti revelation, amok nga iti revelation kakabsat, dito yung iti revelation 1 verse 13 and 17, this is the first revelation where the angel brought John the Beloved, ngayon pakita na iti ladawan iti maysa nga tao. Umun-una launay.
Kat ijay idi ina nag-anag ko kakabsat ay tigam iti ladawan iti apo nga nangisalakan kada tayo. No saan tayo nga ingkan ka no idi kada gito'y mabalin kakabsat. Kalyawon tayo kuma, ipatid tayo kuma dito ang ladawan. Yung basaak manipod ti Ilocano kakabsat, kunana dito'y. Irugit ingana ijay 12. So di palting kunana o Revelation 1 verse 12 to 17. Alaan tayo di 12 ko na. Timalyawak tapno kitawak no siya sino ti agsasaw. Kat nakitak ti pituwa pagsilawan a balito. Iti tingada at daw mas asping nga anak iti tao nga si kakawos iti pagan-anay adumanon ti dapan na. Adda na balito ka na banda ti barukong na. Napudaw akas iti kapas hunupuraw at dilana ti ulo naken dagiti buok na sumulsila. Ana, awan ti para dayjay awan conditioner nang nilapot ti panakabalin iti apo. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matan. Agraran niya dagiti saka na akasla napasiling a gambang naglasat iti apoy. Ket iti timok na kasla daranudor ti agdisuor adanum. Ijay 16 kakabsat, ikigaman nati makanawan nga ima nati pito nga bitwan. Rumuan iti ngiwat na ti maysa nga kampilanan tadem, ken dua ti tadem na. Makasisirap iti rupa na, kas iti ranyag iti init, iti agmatuon. Iti nakita, kasla akla na tayo anapasag iti sakaanan na. Impatay na kanyak, iti makanawan nga ima na ket kinunana, di ka agbuteng, siya ti pagrugyan, ken kalibusan. Intay ti panagkarara kakabsat, idayo da ka apo, itanong da ka. Ket apo na ibasa no Dios, dagiti sa umaapo nga mawarwar, tapno kastaw, apo nga tarusan no Dios. No nya ti kayat nga saktuan no Father God. Dahil ti nga Pasko apo, isalakan mo ti adu nga kadangga. Ti anointing mo apo, ket apo agwaras. Ket panakabalin mo apo, ket may pakita, may parayag o Diyos kadigiti nagbabatan. Yaman kami apo, tinanggan po ni Jesus. Amen. Makita tayo kakabsat, biti ladawan na dahil tikot nakakaskas daw unay. Saan nga, uno ibaga tayo na isang sangayan. Nung alaan tayo manipod iti Juan, kuna na to, Kapitulo 1, versikulo 1, ingana ti 14. Ijay kakabsat, nga kunana ijay, manipod iti sao, uno timok nagbaling nga lasag. Kaya so tinangidalan kada tayo, amuyo daytan. Idi punganay kunana ijay kakabsat, alanay, idi punganay kunana ijay. Addan iti Diyos. Iti Diyos, addakin kuana iti gon verbo ko natin di kakabsat na ununag. Nung daduma sa uko natin, ang timot ko natin di kakabsat. Nagpintas una, no kaya yung kakabsat, basag pa di Juan tapno kasta ammo tayo nalaglag antipan nakataros tayo. Idi punganay addan iti sao no verbo ko na diyan. Ket iti sao kadwa iti Dios, ket iti sao Dios. Manipod iti punganay iti sao kadwa ti Dios, pinarswa iti Dios dagiti so amin babaen ken kuana ket awan iti naparswa no saan agapu ken kuana. No alaan ta ingana di 14 kabsat lawlawag na anjay iso ti pannakaladawan ni Apo tayo nga Hesukristo nga iso iti nangisalakan di sang galubungan agraman ken kakabsat agraman kada kayo agraman kada kayo. Manipod ti kaubengan ingana ti katalngan awan in kwerkwera na kakabsat. Well kakabsat dito makita tayo manipod di revelasyon nagsugita di revelasyon nga ron ammo ken patsyot nga kablawa man paganda giti papastor tayo. Nagbatag kung apo talaga nga amen. Buor nga talaga amen presensya. Iti presensya di apo. Kablawa kan ni pastor tayo, ni Pastor Danny. Dito ta camera tayo kapsa. Nakasaka-saka nga Danny, ni Pastor James. Pastor Ana ni pastor tayo nga. Ni Pastor Estrella. Amen. Amen. Ni Pastora Joy, so ti Pastora iti agtutubo kakabsat. Basta malagi ti kakabsat tayo, nabibisita tayo kakabsat. Amen. Alawa na diyo kahit ti may camera, kaana alagang kastalaan. Amen. Well, kabsat, agyaman at tigundaway ngayon pa ay da kanyak amoy dati kabsat yung kat may salaan nagsursuro. Ngayon gaputa kayat dati mangan, ti sao ti apo, alawan, itrabaho mamutap no kasta mapakan kayo, uray sang kabasit lang, amukin patik
dagiti basit isuda dumanakkel. Wow. Kas nabukol dahil tanan. Wow. Kamu mangimula dali bukol nga nagtakkelan. Hanen. So, ti basit iso ti dumakkel. Okay. Manipod ti revelasyon uno palting kakabsat. Dito'y kitipagpakita na manipod je. Kapitulo 1 hingga ti 8 dagiti 7 kunana ja. Ano dagiti makun di nga the seven churches, the seven angels, the seven lampstand, ang ito'y amin ilaw-lawag na kakabsat. Ngam dito'y kakabsat, inalak di mo una nga revelasyon no paltiing kakabsat. Manipod ti the seven gold stand is the sevenfold ministry of the Spirit. And this is the portrait of God. Amen. The portrait of God it doesn't mean that he has a hair, he has this physical appearance. But here, the sevenfold ministry of the Spirit, it is the characteristic of God. Ay iti kababalin iti Diyos. Tati Diyos tayo nga kat Espiritu. Ng gaputa na, tapno agbaling nga legal, iti Diyos tayo. Adi berbo, nagbaling nga lasag. Tano, no berbo kay lang, mabaling nga santay nga bigbigan, di ba? Hantay mamati amoy ti tao manipod di pungana na ilo na kadagito injak pati injak kila. Ngum amo ni apo Dios tagkasapulan at pagkasapulan dagiti anak na. Isu nga kunana po tayo Hesus Kristo ikan na nga tila sagko Wen anak ko. Tapno kasta inak makilangan-langan kadakwada. Wen anak ko. Ngum nang pili ni apo Dios iti talaga nga maaramat nga isu iti mangipasnay. Ni Mary kakabsat, iti una na kami ni Maria, nagtawon ka ti 15 kas jayon, kat mabalin ka nga maki engaged son. 15? Wan, di din una na dati tradition iti, no 15 kan mabalin ka maki engaged son. Ta isudan itagbalin to nga kapisi iti puso mo. Isumabali ni Mary on that time, kat adal ka nga edad na. Ubing pa iti, kalaplap satan na. Iso pinili ni Apo Diyos, ta adal jay line it's ni David, ni Boaz, adal di line it's na kami. Iso nga, kada tayo kakapsan na gasat tayo. At dati kada jay linya, iti, kuna tayo nga di parabor, kuno di bendisyon, at dati di linya nga talaga, nga di, kuna tayo nga, maisalakan tayo, datay di jayon, datay dagiti bukol, nga imula ni Abraham, no bukol ni Abraham, iti. No tamang pagkamaya kakabsat, korektano ko na malpas. Okay, the seven gold stand is the sevenfold ministry of the Spirit. Number 1, kakabsat, kitaan tayo kung na dyan, clothed with a garment down to the feet. Nang nagtetatay, iti pagan-anay na, manikot, at idag inggana sa kaanan na. Kaya't nasa number 1, it is the Spirit of the Lord. Number 1, sevenfold ministry of the Spirit is the Spirit of the Lord. When a man or a creation, wano na tayo nga namati, kat nakaluban ka ti Spirito ti Apo. Saan na kahit ang saon, nga, if you clothe in a garment down to your feet, kat nasantuan kan haan. Kaya't nang saon kakabsat ti Spirito ti Apo, may sa di jayon, nga adda iti ladawan mo. Ladawan iti Diyos kin ka. Kastamot, so kay, irawlawag ko muna iti ladawan, iti man nakabalin nga Diyos. Amen. Number 2, kurana iti kabsat, white, it is white as snow. Kitan tayo jay, di English kurana iti kabsat, kitan tayo tatlong matarusan mga iti duma kabsat, it is white, the robe, like a son of man dressed in a robe reaching down to his feet with a golden sash around. And the number 14, kuna na Jacob sa verse 14, his head and hair were white like wool, as white as snow. Kaya't nang saon kakabsat ni may kadwa nga may kadwa nga sevenfold, the ministry of the Spirit, it is the spirit of wisdom. If you have a spirit of wisdom, it is pure. There is no spirit of wisdom that is not pure. Kastan kabsat kada tayo nga namati, iti spirito, iti nailangitan kinasirib, kat nadalus unay. Kasla white as snow. There is no spirit of darkness. If you are full of wisdom, I can see that
you are perfect and completely uncorrupted or honest. That is number 2 portrait of our Lord Jesus Christ. Number 3 portrait of our Lord Jesus Christ is the Spirit, the ministry of the Spirit of understanding. Understanding, it says there that the sound of many waters, His voice. Daranudo ti danong kunatay tatena. So if you say that that sound of many waters, His voice, He gave all His wealth. Kaya't nga sa kakabsat, He will give all His wealth for love. When no, nagdamdaranudor iti danom, do you believe nagdamdaranudor ti danom kat mapanamin agpababa? Hangag pa nga to, ti daranudor ti danom, dikit din. Hangag subli-subli, malaksid lang. No water pump. No fountain. Dito kakabsat literal. No daranudor ti danom talaga nga agayos. Kas tamot kakabsat ti ayat na agayos. Kasi di ayat niya po tayong Hesus Kristo, may sala dawan na. Agay ayos. Because He understand our need. We need love. Amen. We need love. He gave all His wealth for love. Ami ang kayamanan na in ultimo nga biyag na inted na katatayo. That is the number 3, sevenfold, the mystery spirit of our Lord Jesus Christ. May kapat kakabsat ko na nata, the sevenfold, the number 4 is that the spirit of counsel. What is the spirit of counsel here? Di mauni ko na nagday, nakita tayo tatay nga, do not be afraid. Hangkay agbuteng. Kayat lang sa uray pa'y kakabsat. Iji Joshua ko na. Be strong and courageous. Do not be afraid. Amen. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yes. Kasta timay sang kababalin na kakabsat. Be strong and courageous. May kalima ko na iji kakabsat. The ministry of the spirit of might. Amen. Masarakan tayo like the sun, kuna na just shining in its strength. Nabasa tayo tatay, kasla ranyag iti init, iti agmatuon. Yes. Agmatuon. Masisirap. When kakabsat. Shining in its strength means it is the divine glory of God that shine upon your life. Kasama na po tayo ni Hesus Kristo, the divine glory of God upon Him. Because God is His Father. And He sent His only begotten Son to save us, to redeem us. May kainom kakabsat, the spirit of knowledge. Knowledge na basa tayo tatay na. It is sharp, it is like the two-edged sword. Which is the two-edged sword, it is the Word of God. And the Word of God is Jesus. Amen. He is Jesus. The Word of God can cleanse you. The Word of God can purify you. The Word of God can change you. The Word of God can, kung natayo ijay, ma-purify kayo, kung matransform kayo, mabalbaliwan kayo. Kasta ka-age na, kasta ti ka-sharp na kabsat, kasta ti katagum na, the knowledge. Number 7, papagabsat, the spirit of fear of the Lord. You see the golden sash in the band. When you have this one, because it's gold, it symbolizes the band stands for purity. Purity. Gold stands for purity. Because when you refine the gold, you cannot call the gold if it is not purified. No, dati laok na nga mingkot ko natay, ay, 18 carats lang ay tadalaok na nga tanso. When you say gold, 22. nalapit di gold, yung pure na jay. Kasta timay sa kababali niya po tayo nga Hesus Kristo. Intay nga kakabsat, ituloy tayo. Kung na pa dito kakabsat, there is 8 characteristics of God. There's more characteristics of God. Remember the characteristics. Uno kababalin niya Apo Diyos. Ado ko na nito. When you say God is holy, He is righteous. Bear this in mind. Naglagipon tayo kakabsat. When you know and understand that whatever God does, it's always right. Amen. Always right. You can't say, nagkamalin sa ni Apo.
Nadaanak ko nga kasto kasi nakapsot yung ulo na nagkamalin sa ni ako. No. God has a purpose why you have it kind. Yeah. So, when you know and you understand whatever God does is right, releases you, will give you peace. Di kita, numataro sa amon, day jaya nga kailan sa una akong at ma-release ka kadagiti pa nagdua-dua mo. It will release your doubt. It will release your, Fear. you say, unforgiving spirit because madi mo ma-forgive niya ako. Because God is always right. Whatever He do, ako na ni Joyce Meyer, Yeah. ora niya ti mapaspasamak ko na hangkuman matarusan. God is always right. Amen. Amen. Another characteristic of God. God is good. And all the time, God is good. Naimbagi ti Apo, ti amin nga kanito. Naimbagi ti Apo. He is our sweet friend. No matter what, the fact that God is good, He never changes. Amen. Ano po yung sagbalik, regardless of your circumstances. God is Amen. good. Number 3, God is just. Yeah. Di ba God is just, God is fair to all. He's not unfair. He forgives those who say sorry for their actions. He is the God who knows everything, omniscience. Amen? God is impartial. He shows no partiality for one person over another. Ano ba kayat ko ni Sister Hani, ng ni Sister Shikaina? Aan? No favoritism. Yes. Yep. His eyes were all the same. Uray mapay na ububin ka, uray mapay na tatangan ka. Haan nga paborito ni Apo, na idumduma. Amen. Sumaro na number 5, God is infinite. Amen. Infinite means No the God of ending. universe is infinite, which means He is limitless. Nanginte aja na. God is limitless. Oh. Yes. God has no boundaries. Yeah. From here to there, God will save. Uray mampay no anya iti naglablabasa man niya ter aramidin, God will love you. Amen. Because His love there no boundaries. There's no limit. Mamati kay kakapsat? Hallelujah. Amen. God is patient. Amen. His patience is continuously at work every moment of your life. Ay na, nag-anos unay ni Apo. Nagpaypay sumot, hindi man nanginom, hindi man nagsugal, at palpalo, may nagukuray, lata ni Apo, agsubli ka, may sagduwal daw. Yun ay busto na kita sa likwamon, na isaldamon, nalakom aminin, nga animal mo. Uno tarakan mo. Bugam niya po urayin na ka because His patience is continuously at work every moment of your life. Amen. Woo! Glory. Number 7, God is faithful. Never lets you down. He's the only one who has proven His faithfulness. Amen. Oh, at the boyfriend na ide, mading ni faithful ti Ilocano, Matalog. Matalog, dapat may sa. Loyal. Oh, mading loyal, yeah. English na English yan. na. Mading pagtalkan. Pagtalkan. Hanggang isunak Trustworthy. Yeah. English na. Yeah. Nakiasawa kitning kumati pinadanon di tungtungan da. But then God is faithful. He never let you down. Kunana diyan. He's the only one who has proven His faithfulness. Time and time again, no matter how bad you mess up. Ita man, una yun. Napudno una yung Diyos. Amen. Number 8, God is love. Dahil ito yung kakabsat. Amen. Mensahe, ti love. Tano Christmasin. God is love. He is the ultimate love. Amo na Amen. ultimatum. Isuna dahi ayat. Awanin di sa pulo mo. Yeah, Adat that has ayat a di name. sa haan. Isuna dahi jay ayatan. Well, Mismo nga isuna Jesus ti ayat. is the yeah. He sent His only and begotten Son to save us. That is why there is Christmas. Amen. No, one ti ayat. Awan iti Pasko. At daday kita gapilito ti Pasko. Amen. Amen. Now, I'm going to give you why it's always. Ambay sister. Bakit sister? Si Sister Hanim, pito
sinasabi, ano ba yung ibig sabihin ng 7? Biblically, 7, i-j ko natin, is the number of God. Yeah. 7 means continuously. Awan iti patinggana. Lunes tumanaw. Batis tumanaw. Awan pati. Kayat na sa uwan. This is the God who is Infinite. limitless or Infinite. there's no boundaries. Yeah. Okay. The 7 word of Christmas. Because the 7 word at Christmas, it represents salvation. Panakaisalakan. Amen. Number 1, we can find it in Luke 1 verse 68 and 16. I'm going to read it to you in English. Tapno kas takot firma mo tilaban. Okay? Okay. Luke 1 verse 68 Kita and bisita tayo. Kita bisita tayo tamad. yeah, because we have guests and they're Amen. from England, Portuguese, Yeah. Czechoslovakia, Amen. Albania. Are you from Albania? China. Okay. Singapore. Xixi. Yeah, Bolivia. Espanol. Okay. And verse 68 and 69 in Luke 1. I'm going to read it to you. 68 and praise to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Okay. Salvation. In here, God sent his only son to save the world, including you and me. Including you from Czechoslovakia, Syria, and Albania. You're from Finland. Yeah, Finland. So, salvation. Amen. The 7 words of Christmas, number 1, salvation, you can find out that in Luke 1, verse 68 and 69. And number 2, in Luke 1, verse 28. Luke 1, verse 28. I'm going to read it to you. Luke 1, verse 28. I'm going to read it louder. The word of God says here, the angel went to her and said, greetings, who you are highly favored, the Lord is with you. This is when the angel Gabriel to Nazareth, God sent the angel Gabriel to Nazareth, okay, and this is town of Galilee. And the virgin pledged to marry the man named Joseph. This is the one I'm talking to you, Mary and Joseph, on the time because they are going to get married. And then the angel went to her and said, greetings to you who are highly favored. Amen. The Lord is with you. Amen. Number 2, words of Christmas is favored. Favored means grace. This is the season that we find grace until now. So do not neglect the grace that the Lord has given you now, and do not take an advantage. Because this grace, the another words of Christmas, that's why there is grace, because God wants to save you. Amen. Okay? Amen. Number 3, blessed. In Luke 1 verse 42, what did he say? Blessed are you. Amen. When the angel said, blessed are those women, when said, yeah. Okay, I'm going to read it to you so that we'll not be confused. 42. In a loud voice, he exclaimed, blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why I'm so favored that the mother of the Lord should come to me. So blessed are you. You are so blessed. You are so blessed. The third word of Christmas that represents salvation is blessed. Means happy, because the happiness comes from Jesus only. And Hallelujah. this happiness will not end. It is an eternal happiness. And number 4, in Matthew 1 verse 2. Matthew 1 verse 2. Okay, Matthew 1 verse 2, it says there, or 20, I'm sorry about that. Verse 20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said,
Joseph, son of David, do not be, okay, son of David, ayan ko rin. Okay, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sin. So, do not be afraid. Do not be afraid. Because Joseph on the time, we don't know what's going on. Probably he was confused, or agbababawi nga tatampay nga tamo-tama si kugmutan kanjak pa'y napakasaran. Ang kupay mo't kinut-kuti. So kunana dyan, when we say, no, adalan tayo dating a verse, God is our guidance. He guide us. We don't have to worry because He warned us. Don't worry, He said here, hanggang agdanag, kunana dyan. Hanggang agdanag. Basta alam lata ni Marian, kunana kasta, idalang kayo, hanggang baybayan. Tarabayang kayo, kunana. No, kadagiti nga nga panpanawon ng kakabsat no mapantay doking we need GPS. Yeah? GPS means the Global Positioning System. Yeah. No, the GPS mo kat amo kon ti papanakong. Yeah. So nakalkaro ta kakabsat. No, the GPS before is the Guided Protection Service. Dapat. At the Guided Protection Service tayo din. So, dati sa Apo. So, mismo nagsaw ko na, ang kamadanagan, idalang ka, kung ni Apo, kini Jose. So, isunod, dahil kakabsat, the GPS is the Guided Protection Service. Services, kung natin tayo. Okay. Amen. Number 5, kung na dyan, look, Father God, to verse 10. Look to verse 10. Okay. Look to verse 10. Basal kakabsat, kung na ditoy. But the angel said to him, do not be afraid. At the man kakabsat, do not be afraid. God is always say that to us through His angels. I bring you good news of great joy that will be for all people. That great joy. The fifth word of Christmas that represents salvation is great joy. He is the reason for this season. Gragragsak tayo na. Ang Christmas min 26 Christmas party min. Naggatang da, nagsasakit ti siko da, panda nagbagpagkatan i-raffle der, kada i-regalo, because there is a great joy in our hearts. The great joy help us. Muna nakasanoy iti sakit na, but if there is joy, it covers all the pain, it covers all the hurts of your elbow, it covers also your tiredness. Ura ba di ka nakatulog, di rabi, there is joy. Amen. Maski hindi ka natulog kagabi dahil sa kape na binigay ni Sister Lingling, na nandun pa rin ang great joy. Amen. The great joy, you can't measure it because it is great. Great. And look to verse 38. Look to verse 38. Basahin tayo kakabsat number 38, which is the number 6 word of Christmas that represents salvation. It says here in verse 38, very, very clear. Coming up to them all at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Redemption, the root word here is redemption. Redemption. Dem means a value. Value. Adda iti patig mo. Adda iti gatad mo. Nagagatad kang daya mo. Nagagatad kang Hallelujah. Dem means value. God wants to buy you back. He will purchase you for the second time. Don't you know that God has been purchasing us second time? Yeah. Before, in-purchase na ka ni Apon. Kukuha na ka ni Apon din eh. Gaputa, nagbasol ka. Again, for the second time, He purchased you again through His blood. At that istorya kakabsat, iti may sa nga bangkana, ginata ka, manipod di anteke. Kadati digiti ko dyan na lako ti bangka. Gimatang iti bangkana. Iti kwan imay ti layos.
Natangay ko na lang sa dadya na ikot idaluyong ko na pugsat ay talina kat nay yadayon. Nayanon. Idi sapsapulan na. Sapsapulan na dahito yung bangka na. Hana masapulan. May sangal daw. Nakita na lakit di. At dati nakaala. Kiti ko na dangar tinagan na. Bangkak dahito ako na na. Handa nga ito di nakakita. Kupak ko na naman na nakita na kano. Amoy tinaramid na. Ginatang na. Kukwanan. Ginatang na. It's the same. God wants to buy you back. He will purchase you for the second time. Kukwa na kan, pinurchase na ka man eh. God owned you 2 times. Amen. Kita nyo? Alam nga minsan. Redemption. That's why the Bible says here, and Luke 2 verse 28, redemption. He will redeem you. And the last one, the 7th word of Christmas that represents salvation in Luke 2 verse 27. Luke 2 verse 27, the word of God says here in verse 27. Okay. Moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought in the child, Jesus, to do for him what the custom of the law required. Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. Oh, peace. Peace on earth and mercy mild, God and Sinners sinners reconciled. See, peace. At daan tayo kakabsat, itital na, iti kapanunutan. Linak ko na napay kabsat. Peace. Dagitoy amin kakabsat, daytoy itiladawan, itiman nakabalin ng Diyos. God is holy, God is good, God is just, God is impartial, God is infinite, God is patient, God is faithful, God is love. I'm going to tell you a story. And this story is very biblical. This is the story of a portrait. Amen. Amen. Years ago, a wealthy man shared his devoted young son a passion for art collecting. Art collecting. Dagiti agkakanina nga art. Dagiti the friend ko na di kakabsat, dagiti painting, Van Gogh. painting. Together they traveled the world, adding only the finest art treasures to their collection. Kada mapandag travel kakabsat kadagiti dadakkel nga nasyon gumatgatang da dagiti agkakangina nga painting wenno masterpiece wenno makuna nga portrait. Priceless work like Picasso. Yeah. Priceless work like Pastor James. Priceless work like Netanya's painting. Van Gogh, Monet, and many others adorn the walls. This family state, sumakitang, picturein nyo lang tano kasano kado dagitoy. The waited father looked on the satisfaction as his son, only son, became an experienced art collector. So natawlag na mutin ni tatangnan. So kas di mutin tarami da kon kolekta. Iso ti hilig da. Hilig ni amana. The son's trained eye and sharp business mind caused his father a great pride as they dealt with art collectors around the world. In 1914, as winter approached, war engulfed the nation. And the young man was called up to serve the country. After only a few short weeks, his father received a telegram that he had been dreading. Shaker. Una dati nagbutang na nagkintayon. His beloved son was killed in action, saving the life of a friend. Distraught and lonely, the old man faced the upcoming Christmas holiday with anguish and sadness. The joy of the Christmas season that he and his son had to look forward to was gone. On Christmas morning, there was a knock on the door. As the old man opened the door, he was greeted by a young soldier
with a large package in his hand on leave from the Western Front. He introduced himself to the man in saying, I was a friend of your son. I was the one he was rescuing when he died. May I come in for a few moments? I have something to show you. And as the two began to talk, the soldier told the old man how his son often talked about his father's love of art. I'm an artist, said the soldier, and I want to give you this. So, there's a portrait. And the old man, as the old man unwrapped the package, he unwrapped the package, he saw that it was the portrait of his son. Although the world would never consider it the work of a genius, the painting showed the face of the old man's son in detail. So if you know the portrait of your son, you will say he has a perfect nose and his eyes, all this kind of detail because you adore it's your son. Okay? And then overcome with emotion, the father hung the portrait of his son over the fireplace. Okay, the fireplace. Moving aside millions of dollars worth of art to make space for it. Ngualin na dagijay agkakangina. Million. Ti gatad na. Imkabil na di portrait ti anak na. The old man then sat on his chair and spent Christmas gazing at the gift he had been given. The painting of his son soon became the most prized possession, far eclipsing any interest of the pieces of art for which museum around the world clamored. Awanan ti interest na dagidayon. Agkakanginan, napansintiris na kada di portrait ti anak na. Amen. 10 years later, dakay pedita. Amen. Ito na. 10 years later, the old man died, and the art world waited with anticipation for the upcoming auction. Ayan, auctionan. Dati kwadan, dati martilyo, dapat mo ka ito, kurada pa ito ka. Okay, auction. According to the father's will, all the artworks were to be auctioned on Christmas Day. The day he had received the greatest gift. The day soon arrived and art collectors from around the world gathered to bid on some of the world's most spectacular paintings. Okay. The auction began with the painting that was not on anyone's list. Okay. It was the painting of the father's son by a young soldier. So that is the painting of the son. The auctioneer asked for an opening bid, but the room was silent. Who will open the bidding with 100 pounds? No one spoke. So quiet. So quiet. And he asked again, who will open the bidding with 100 pounds? Again, everyone is so quiet. Not even murmuring or whisper. Finally, someone says, who cares about the painting? Nakita nga ko, painting. It's just a picture of his son. Makautdan. Let's move on to the good stuff. Iwan tayo dagagyan ng nanginan. The auctioneer responded, no. We have to sell this one first. Now, who will bid for the son? Finally, a neighbor of the old man offered 50 pounds. That's all I have. I knew the boy, so I'd like to have it. The neighbor, remember, the old man offered only 50 pounds. And that's all he has. Because he knows the boy, he would like to have that portrait. The auctioneer said, going once, going twice. Awan mangug na.
Gone! The gavel fell. Gavel ka na tayo, di ba na? Kanan, nasunod na. Nagulog na. Cheers filled with the room. Someone exclaimed, "Now we can bid for the real treasure." You! Someone already bought the son's portrait. Yes! The auctioneer looked at the room filled with people and then announced that the auction is over. It's over! Finished! Finish, done. Everyone is stunned. That's ridiculous! Kunada pa yan, dito sa uda tidak ako sa amoy digiti ko, nagiti kakabaknang, ano dagiti maparnoy nga sakit nga, uno na narugit nga saon. Okay? Someone spoke up and said, "What do you mean it's over? We didn't come here for the painting of the old man's son. There's millions of dollars worth of art still in here. What's going on?" Done. The auctioneer replied, "It's very simple. According to the old man's will, whoever received the painting of his son would get all the rest." Amen. Hallelujah. Dami susunod. Yes. We get all the rest. Kastamot kadagiti. We too is the Christian message of this. Yeah. Amen. He or she who received the Son of God. God. Yes. Jesus gets all that God has over us. You get everything. In John 1 verse 12, "Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God." Being a Christian is about receiving God's Son. God sent his Son into the world to redeem the world so that the world might be saved. Are you convinced? So Jesus came to this world. He lived a perfect life on earth and then died on the cross in order that he might bring the world into the right relations with God. That was the plan to redeem the world. And the resurrection was the sign that the Father used to prove the veracity of what Jesus taught. What we have to do is to receive Jesus Christ, God's Son, as simple as that. Again, whoever received the Son gets it all. Yeah. He who takes the Son Takes it all. gets it all. Yes. Amen. Numadi mo pa inawat niya po. Nga iso ti manubot ken may sanakan mo kapsat. Awato mo. Umayken ka. Parabot, kinaimbag ti biyag, balaygi, salunat, biyag ngagnanayon, rago, ragsak, addaamin na ni Jai kapsat. Yes. Awaton niya po mutlang tata. Uray kada kayo ito, whoever did not receive our Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, it's time for you to decide now. Receive our Lord Jesus Christ, and you will get all what He has. Amen. Because He is the source of everything. Amen? Amen. Yes. That is the story of Christmas. He who gets the Son gets It's it all. all. Madaydayaw. Ito. Yes. Amen. Glory. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Na nabaknang ti mensahe. Amen. Ti mensahe ket kompleto. So nga hangguangan na yun na kinari na tayo matamamin nga sakbay ng pantay iti conclusion wino panakasera ket i-greetin kayo amin iti Merry Christmas. Happy New Year. Amen. Ket magtina man at sang kabasit nga sang kara pergis nga palagip ta kuna kayo dahil Christmas ket kadagiti nagyan dagiti cards kas kada kan nagyan ti mensahe ti kan tagat ibagana nga talaga nga ti ubing na yan na kagbalin nga ari sa Jesus Christ
For unto us a child is born, unto us a son is given. Ket isuna ket natawag nga nakaskas daaw. Talaga nga nakaskas daaw. Mensahe ket talaga nga Amen. Ket daytoy Christmas, ang kunayon ko natatay yung marinak lang ibagamay. Kaya actually, daytoy ti nakaadawan ti John 3:16 ka daytoy puso ti Biblia ka ti siyot nakaadawan daytoy rinigalo. Nagkaroon ti initiative ti Diyos Ama inregalo na ti anak na iti sa kalubungan. So nga adda ti inregaluan tatta. In which dahil iti urayan dagiti ado, lalo dagiti umbing. Iti umbing tayo kaya tayo ti marigaluan. Sabi ko man, tayo magbibingay, kas panangkarit, dati nagmensahe tayo kat no ti apo kat tuk-tuk-tuk, iti ruangan dagiti puso tayo. Kat siya sino man nga mangilukat, kunanakat kwa, sumrekat. Aging gana nga hamong nga lukat ang tapuso, nga makastrek. Di jalaing manglukat, ti puso na iso ti makastrek. At ano nakaserra, ang nasubret. Amen. Kaya, again, I greet everyone a very happy Christmas and a very prosperous and a victorious New Year to one. Amen. Kaya, kikita tayo tumanan no January 2021 kaya sabi ko mata 2022 maudi dito yung Sunday Tulog pa ka to. maudi dito yung Sunday kaya Maawatan pa sa Yeah. effective booster. amen kaya amok nga doon lagi tinagnan tayo nga doon lagi tinagnan tayo nga kapatpadasan ka nagdamapay magyaman tayo timarabat ti ako baro nga pa ng rugi. Yes. Domingo, kikita tayo manan. Gaman tayo narigta, nabiyag tayo, ti live streaming, nabiyag tayo amin. Amen. Babaen, iti dulduloy nga pa bulbula tayo, ti sasaw, ti apo. Amen. Kaya sabay nga pandayo tayo kararag, ikot ko manan, DJ istorya nga, kuna na nga, no ginatag iyo, DJ nga auction, nalpasin natin pinag-auctionan ta nasawin gayam no ginatang mo ajay ket kukum aminan the rest. Amen. Yes. Ketika nasawin when Jesus is in your life no ti apo ka dito ti biyag ko wenno biyag mo adda aminen nga masabol mo kukuamon ti lubong. Amen. Sikan ti kabaknangan. Yes. Ti lubong. So nga ni Jesus laing makapnek Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Only Jesus. Hallelujah. can Only Jesus satisfy. can satisfy Yes. our soul. Amen. Bendisyon na anak ti dati kararuak unay kagaw sa ti mensahe. Kat Yeah. tumagdan tayo man amen. Kat kantayon tayo man di kanta nga Jesus. come let us adore Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Kas panangit tayo iti panag-group pa panag tayo Amen. iti apo. Come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. One more time. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Diyaman kami apo dating daw. Naglipas manen ti tawan mauding nga Domingo ti dating nga tawan. Agyaman kami kadagiti adu nga kapatasan ti panagbiag
So nga nakita mi ti imam no kasano na kami nga inlasat kadagiti nga kapadasan. Gyaman kami ti adu nga parabor no. Pudno launay nga no adda ka kadagiti personal nga biyag mi. Addaas na kami ti kabaklangan. Amen. Nga biyag apo. Nagduma saan mi man nga magawat magatang dagiti kayat mi nga gatangin. Mapno aduan kami kadagiti panaka-frustrate ti panagbiag. Nga mapo ito no agsubli kami kat ma-analyze mi nga sika ti maiparmi nga gunaid kadagiti puso mi. Tibiyag mi adanto nga natal na tibiyag mi adanto ti panakapne raksak. Indanto mapay. Apo. Kararag mi dagiti so amin nga viewers maki sumusurot iti daytoy nga live streaming. Kiti kakabsat mi nga kakabagyan mi ti intero nga global ti intero nga lubong ako giti pa kapamatyan ganda dumapay kapapada mi nga agdaydayaw iti espiritu ken kinapudno i-release mi ti blessing kada kwata madaydayaw ti apo madaydayaw ti Dios ken kantayin tayo ti doxology. Tatay at tiyama, impakita na, babaeng ti panangted na, ti anak nga bugbugtong, iso ni Apo tayo nga Iso Kristo. So nga iso ti nagbaling nga subbot is basol, ti sangalubungan, ken ti panakikadkadwa, panakikallaysa, panangidalan, ti Santong Espiritu. Ito'y nga talo nga persona ti maysa nga Dios, iso da ko mataginayon nga agtalinaed kada tayo itag papanagnanayon awan ti patinggana. Amen. Amen.